Sećamo se svi da je to bio, čini mi se, 8. mart baš, kada je predsjednik posetio Kovačicu i kada mu je poklonjena slika Martina Jonaša, simboličnog naziva Stubovi života. A od gospođe Ćendić sam saznala i da je slika izuzetno velike vrednosti zbog načina na koji je prikazan, na koji je prikazana Kovačica, odnosno naselje na klipovima kukuruza, perspektiva i tako dalje. Vrlo nesvakidašnje za naivu, a opet retko i u svetu inače, pa slika tim simbolika je još jaka, ima i to, i da kažem u likovnom smislu je izuzetno drugačija od drugih i prosto ima jako veliku vrednost. Nakon toga, tog događaja, tog poklanjanja slike, ona mi se javila, sećam se, telefonom i rekla mi je: Jelena, ta slika nije smela da bude poklonjena. Dobro, sad narod se tu već bio uzbunio, zašto se slika poklanja i tako dalje. Rekla sam, pa dobro, jel imate neku dokumentaciju o tome? Mislim, nije dovoljno samo ustvrditi je nešto ne sme. Mislim, prosto ako je nešto zaista prekršeno zakonski ili ugovorno, kako god, mora da postoji neka dokumentacija. I ona mi je rekla da ima, ja sam dokumentaciju pregledala i utvrdila sam da slikom nije smelo da se raspolaže bez saglasnosti nadležnih organa Slovačke. I sada da se ne bi dizala bez preke potrebe neka međunarodna tenzija i tako dalje, pošto mi je Jarmila onako poverila to potpuno uz poverenje, kako god smatram da to treba da se vodi, mi smo se prvo obratili institucijama u Srbiji. Dakle, Ministarstvo kulture, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, gde smo u stvari zahtevali jedno vanredno vršenje nadzora nad radom Nacionalnog saveta, jer za one koji ne znaju, Spomen-dom Martina Jonaša je osnovan zahvaljujući namenskoj donaciji iz Slovačke, tačnije institucija Úrad pre Slovakov živúcich v zahraničí ili Kancelarija za Slovake u dijaspori, koji je finansirao i kupovinu i rekonstrukciju same kuće, kao i sva umetnička dela koja su pobrojana na 40-ak stranica teksta sa nazivom, dimenzijama, tehnikom i tako dalje, dakle vrlo, vrlo precizno. A vlasnik toga je Nacionalni savet Slovačke nacionalne manjine u Srbiji. I kao, da kažem, nadležne institucije u Srbiji bi bili Ministarstvo kulture i upravo to Ministarstvo za ljudska i manjinska prava koje vrši taj nadzor. Međutim, od njih nismo dobijali nikakvu povratnu informaciju u nekom periodu, recimo nekih nedelju dana. Dobro. I onda smo odlučili da se obratimo slovačkim institucijama i informisali smo ih o tome da ta slika nije posjedovala adekvatnu dokumentaciju da bi njome mogla da se raspolaže. U međuvremenu se čak pojavila zvanična odluka o činjenju poklona koju je doneo Nacionalni savet Slovačke nacionalne manjine na njihovom web sajtu. Dakle, potpuno potpuno formalizovan čin. I obratili smo se Ministarstvu spoljnih poslova Slovačke, pod čijim okvirom radi, odnosno funkcioniše ta Kancelarija za Slovake u dijaspori, i naravno obavestili smo i ambasadu Slovačke, znajući da oni nemaju tu neke ingerencije, ali prosto ovde su pa ih treba svakako obavestiti. I u roku od možda 48 časova smo dobili povratnu informaciju, tačnije dodatna pitanja iz kancelarije u Slovačkoj, gde su nas zamolili da im prosledimo taj ugovor i tačno na koje odredbe se pozivamo i ostalo. To je, ako se dobro sećam, bilo u četvrtak. Po mojim saznanjima, u ponedeljak je doneta odluka da se slika vrati i u utorak je slika zajedno sa pratećom dokumentacijom, po mojim saznanjima koje imam iz papira, kažem ne iz života jer sliku nisam nažalost videla od tada. Da li imaš informaciju da li je neko video?
tu sliku? Postoje informacije da je slika stigla u Kovačicu. Ja lično ne znam nikoga da je ušao u spomendom Martina Jonaša nakon toga, možda jeste, neću da grešim Jer ušao. znam da je postala, izvini, priča da su ljudi se najavili tog dana kada je bio onaj performans, da treba da se uđe tamo i da se proveri da li je slika zaista stigla. Da, i ja koliko znam niko nije odgovorio na taj upit i na tu najavu da